Kajing poikan san jong MLA ka Voice of the People's Party na North Shillong uba Adelbert nong room Khmat Secretariat tek hakajaka batumuban penlong jing ki shongkalan mongor haka step joka khat khandai trik kala lengkot arja arpusau kalapan Kyndit iki Majistor bat kibor Pulit ka East Khasils District. Kibor Pulit bat ki Majistor ila penlong gajing pahara ka ba perking bha ya ka yat ka yeng ki pat ba haka deka step namar gajing don menteri kampo yeng kari India o Amit Shah hanong ba Shillong. Ka VPP hapdeng gajing mana kibor penyat district ban kiar na ka penlong jialang yakhi haka ni gasngi penban kala rai penyat Khmat haka jing pahara kibor Pulit kila yo ban khanglat yo MLA ka maulai uba Bright Star Well mar banyang bat kumju ru yo Dr. AJ Singkan u General Secretary Harum Office Deputy Commissioner bat hang ni hi kala mi ka jing takti da kibor Pulit yo ba Bright Star Well. Hakatay ka por uba Adelbert uba don hapersya ka Secretariat bat kibor penyat district kila persyang ban penkenriay u Shamadan Malki bat khamhadien ulawan hiar lang syaka jaka basa bat u MLA ka maulai bat u General Secretary haka jingya senran lang pat u MLA ka maurin keneng uba HS Kharpran. Katu kat ni hadien kene kila syemya ka rai ban turbet syaka jaka bertemu ban penong jing lang bat sasisen uba Bright Star Well ula syak tak ki biang haki Pulit ki bala khanglat iki dekat ke VPP. I am answerable to the district magistrate and I'm just doing my duty. Anak keren ru ya borok beran ni kita one concern for own position, think for the position of our state.